Ka KSU ha kasi baar galai ban khangtala hadu artli ki karkhana dubilat ki badan ha east jante hil sadian bekleyo jingtem ba ki tei ki karkhana ki babe kam ya ki arngut ki nongtrei bat kim buram setia ya ka ba thungkam thungjam na kabanta ki traisnong ki tei ki karkhana dubilat ki ba sha khangtala ne kasingi ki kenthop ya ka JUD Cement Limited bat ka Goldstone Cement Limited ha ka ne kasingi ki khot ka KSU narpo apo ka jilam jong presiden ba ki association nang tau presiden ka KSU jante hills ba o hi bait khar u presiden ka KSU cleariat u ba SS nyangti kila penmi lot ya baro kinong trei shabar bat khang tala shi sundan ya baro ki kamra trikam bat ya kawe bris jong ki company bat ya ka khardop bandung shi company Ban Serbang, ban nasional sendai ngetrehan ya basinan kum ka asisten jangka SND department tengawan trehan ni nado usnem arjar kendai ban ngayo appointment hau arjar kendai hi ho benai September kumta hadin nang ta andang ratre hang ni labun snem ngam tip rana ka ikada ku suwa dan terminit sendan yang nganang ni ke klem ai ke notice klem ai ka post ku suwa dan terminit direct tang na katahi ngalapan jingerap nali yang kasinong ro kam liang jingerap na kata ngala ai da ka ni ka letter siki nga terpat bakin persiang manirap ngat te undan ragano kono ke jubab dan ta kada membansi ban jingerap na liang ka KSU da jinge soal bahada jingerap jongki Bangi iwan ang me ban penino sindan da kam yang company iwan ban khangtala kadau bangi khangtala kalong ba hakne ki banai baladap ka kanong tre ka bade ka pro persam jongi kasnong jong kan tina sandai ba tre ang me la kandai sna me ento kala sha be kam klam gadon kinu kidau kiba la ba adu ban debeng kam ka ki habangi pule kita ikut sla habangi pek ya iwat kita kinong rim ba sisa ni klam lap ya kita kidau ba company ka be kam ka te hadin nang ta nilai bani kendu ya ki he jong kan company JUD ni ha wajer na kaliang jongki kelong ai poring sansi nang ta hadin daki katnu pheu kiti kisan sniru ki krem le ai denang ta pat niwan biang bani kendu sesen ki ong ai poring da kajing tho ki ong ki tho sing ki ong ai poring news ni bat ngel ai por ki news ni bat hadin kita ki news ni ru ka katne company kam sam snap ki di luar jong seng ban penrung biang kam biang sesen ya kan ka kan thei jongi ka bru jongi ka balsa be kam ti nila thak bani kran si kran ka kejinglong jongi company hi kalong bahangin apa ni dari kam teman ta kasi kubga KSU narpo sakal rangkat bar kajing trelang jong district body niwan ban khang tela cisendon ban page score kan company bar kajing dong aga jongi halo hari por kalong ba omdan bala ban pli ya una utalau baka KSU kalakang ladon menu pli tiba pli kin hap ban ba kle de kajing dong jongi kalong bagakasang kan pli ya una utala tat hadu bakan company kan sengap bat kat skor ka jing dawa jongi bar kata kalong bakan aikam ban penurung kambiang ya ka briu jongi ke balasya be tang kata hena kalian jingi kumka sen ba friend samla kulnes presiden na po circle kalian jongi ka sen KSU pat namar ngila chat kelah kana company kalau jing tu kamu we usamla mar hadin ba ini gisamla anak ni kathang kilawan sa office jong sing mar kajing krat no i pa jong i padi khwa ban tre ke chakai pa jong i kum kajing mi bujeli tene liang sing la boden ya kane bat bun sin la de pha kajing tho ja company re company ka sem la pathiau nak liang sing ni man se ban wan menta si ko ban Goldstone Cement kum gadak ban persa dak bakhang tala sundon ni ka nang ba ka hok jong ni gi kena ki try muluk kin yo abiang kum ba ka sing ka ngut bantung kam iki da ka jisham kia jong ka KSU baro artli ki company tang hapo laiken ta kila kular ba ki tei ki arngot ki blasha wen kam kin yo ban trei biang haki karkhana ki jongki na kalian kinong ilang ba KSU klepen paru bakin oma elat satya ba ki karkhana kin wan ban trei halakamon bat ban be kam kat bamon ni kinung trei jongki ki badai ki traisnong ani gasgi buman bosa history apo ka ina ka narpo barkam jo le apo ka sarkilyo ni narpo barkam jo ya kasengi bro kowe ani gasgi ba sa ko ben ongwa aden wa de yo gijing jor ai prado prasnan ni di gijing cha bendik di cha yan banyak ni di company cement oyo ti ba ani gasgi yo ong tang hapo lekenta pendem tedong arti company cement hakmat yang ke KSU to yang pai ba yang tak silang bro kubur kanai itu ajing to maka JUD company cement
cerup DM ki yung ki mo PMD yoka da sa komen ong ni penbenai wa hajing to wa kong riban si cermang wa kre kam ke eksekutif HSND department da rejoining letter bing ka wan kre biang ko hakado ko por ko ka kre ko bar kajing ikut yang wa kajuk dengan company to ya ki pending salary lene ya ketulop yang ka kudang sak sedin to kani company usuno ko mardor bar halor kata kajing kular untuk diktin lang ba kani kajing to na kali yang ikam ka KSU bro kowi ya komen sen ko siap komen lang kwa ke member ong le ong lang kwa de ki pada komen da kajuk kusur wa haden do yo ikam ong pi da kajing to bad dan liang ile da priang ika bad mentugas ngi hini por hakajuk kani kanta chimi karai why no ya boro di departemen ya kani company bad kamjo ya kani make it hyper to inam utrai kira dang i kani to kasi ko man pen air ngi ba pen dawi wan ini sekemat yurti wa kam kini kijek kam model jagi hapo ni kebriang i Maj perang, maj perang, Slam, Slam, Kublai Sibon. Kublai Sibon ya tiga sen KSU ora uwi, kam tam ya jong makwil yang benar po sarkel ora uwi, kublai kerpang kam ya jong malek ya ora wan di Central Body, ya keting nyarap yang pikam di cek pertoyoki, ya pertojunam yo Islam, maj perang kelur geri, kam KSU ora uwi, kublai amlang rekat etin nang tur sekemat do teh kublai sijar ora.